yaje kumbwira ati Tamari dukomeze twige, ndamubwira ati yego pe. Arambwira ati ahantu tugiye kwinjira ti n'ahantu abo uhasanga urabasuhuza amahoro, ti nabo barajya kukwakiriza indirimbo. Yego pe. Nibwo koko twaje kwinjira, turinjira kuriya, twinjirira ahantu hari inyubakwa nziza, nyene inyubakwa yera pe. Nibwo tumaze kwinjira twahasanze abamarayika, naje kubasuhuza amahoro nabo banyakiriza indirimbo. Naje gutangazwa n'ukuntu baririmba, n'abamarayika benshi ariko baririmba amajwi yabo numvaga umenga ni ijwi rimwe. Ndabwira marayika ati gose bararirimba neza. Marayika nawe aranyishura ati yego pe, tiyo ni korale y'urukundo. Ariko Yesu Kristo yaje kubama kubuhamya, yego ubusobanuro burenze. Arambwira ati Tamari, nkuko marayika yakubwiye yuko ari korale y'urukundo, ti nivyo kuri bajya n'abamarayika b'urukundo, ni korale y'abamarayika b'urukundo. Ti buriya nubwo ubona barimo kuririmba ari benshi, ti birasa nuko haba hariko haririmba umumarayika umwe, ti kuko ni korale itagira amacakubiri. Ti rero nugera mu gihugu c'ingenzi tuzambwirira abakristo, ti hari abakristo bakora umurimo buzuye amacakubiri, hari abakozi b'Imana bakora umurimo buzuye amacakubiri, hari abasenzi basenga buzuye amacakubiri. Tuzabambwirire ti ijuru rihari ni ijuru ryera, ryiteguye kuzakwakira abantu bejejwe batagira amacakubiri. Ti koko uzababwire ti gihe naremye umuntu umwe, ntabwo naremye abantu babiri. Ti rero niteguye kuzakwakira abantu bejejwe, abantu b'urukundo. Buriya shengero ry'Imana umuntu wese niwe yakwisuzuma. Abakristo muri mu rugendo rujya mu ijuru, umuntu wese niwe yakwisuzuma. Uko ukorera Imana niwe wabimenya namwo n'Imana yawe. Ubwo rero umuntu wese yisuzume koko. Ingirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, unyabyaha ngo renguka umva iby'ubugingo. Atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cane yo kunera umunezero. Niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Rero uwo mumarayika niwe twasigaranye, kandi uwo mumarayika Yesu Kristo yarambwiye ngo yitwa ari ameze nka Yohana umubatizi, ni nk'intumwa yitangira imbere guteguriza inzira Yesu Kristo nawe agaruka akanyuramo. Kuko murajya mwumva ngo marayika yanyigisha uku, ngo Yesu Kristo nawe akanyigisha uku. Marayika ngenzi yaranyigishije ishuri rya mbere ry'intango turarirangiza, ariko Yesu Kristo yaje kubisubiramo nawe aje kunyigisha irya kabiri ryisumbuye rya sogombere. Aje kuri inyigisha yabanje gusubiramo revision y'ibyo marayika ngenzi yanyigishije, arankoresha isubiramo. Rero nibwo mujya mwumva mvuga ngo marayika yanyigisha uku, Yesu Kristo anyigisha uku. Yesu Kristo yarambwiye ati kugira uzaziga mu mwanya nushikiriza ibintu ngutumye tuzakwanshene uzagireko. Ti ntuzarindire ngo uvuge ngo marayika yanyigishije mu ishuri rya mbere tushugaruka wongera ubisubiremo muri revision. Turagira kuvuga ati marayika yanyigisha uku, Yesu akamuhamya muri revision bumeze uko. Nuko nguko mu bitahure abazakurikirana ubuhamya. Nibwo koko naje rero turi kumwe na marayika ni nk'integuza
iza guteguriza Yesu Kristo inzira nawe agaruka akanyuramo. Yesu Kristo yarambwiye ngo nk'uko Yohana yaje asemera ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi, ngo nanjye sinajye nsambura ibyo Yohana ubutumwa bwiza yavuze, ahubwo nanjye ndabushimangira ti ijambo nahereye ko ryari iryo kwihana, ti mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ti rero na marayika arayigisha yarangiza nzashimangira ibyo yigishije. Nibwo rero marayika twaje gukomeza turagenda, dukomeje kugenda naje kureba hirya nk'uko ndebye hirya uko naje kubona icuma kiriko kirasa imyambi myinshi yaka umuriro. Naje kumubaza marayika ati none se iryo myambi irakora iki? Arambwira ati Tamari, iryo myambi irasa itorero ry'Imana, ti kandi nawe muri yo warayirashwemo, ariko twarayigukingiye. Ndamubwira ati mwarakoze. Nibwo koko twaje gukomeza turagenda, kandi marayika aguha ubusobanuro bw'ibintu umubajije, nta busobanuro burenze ajya agatanga, ariko umubajije tiki n'igiki akwishura tiki n'iki. Yesu Kristo abigarutsemo muri revision niwe yampa ubusobanuro burenze. Twaje gukomeza turagenda, tugeze imbere nka hariya twaje gusanga undi mu marayika ajeje gutanga utukaranga muntu ahakorera. Imbere yiwe hari hateretse urusandugu runini. Marayika tumugezeho yaramubwiye ati nashaka karanga muntu kandi wa Yesu Tamari. Ubwo marayika yaje kukarondera mu rusandugu mbona arakamuhereje. Akamuhereje marayika ngenzi yashiye akamashe ndagafatira ngaha gutya. Hama uwo mumarayika nta mumarayika ajeje kuvuga ubundi mumarayika mu izina. Marayika ngenzi twari kumwe ntiyambwiye ngo yitwa, ariko Yesu Kristo yambwiye ngo mumarayika atanga utukaranga muntu yitwa marayika Ndanzi. Gatoya yitwa marayika Mwerekezi. Nari nihenze gato. Uwo mumarayika yampaye karanga muntu yitwa marayika Mwerekezi, ngo yerekeza ingenzi iyo zirora. Hirya gatoya twaje gukikama kuriya, dukikamye kuriya twahasanze uwundi mumarayika. Uwo mumarayika nawe yari yicaye impande y'urunogo rubi rwirabura. Ubwo runogo rubi rwirabura niho hari hashinzwe ca cuma kimwe najyaga mbona mbaza kirasa imyambi myinshi. Hanyuma tumugezeho marayika aramubwira ati none se Tamari tumuheze kumutembereza he? Aramubwira ati Tamari timuheze kumutembereza iyo mu ijuru, kuko ngaha yahava ahahamuka. Amwereka rwa rurembo rubi rwirabura nabona. Aho rero yari yicaye hari urunogo rubi rwirabura, niho hari hashinze ca cuma. Ni nka ryo remezo rya ca cuma nabona tukigenda kirasa imyambi yaka umuriro. Yesu Kristo yarambwiye ati uwo mumarayika yitwa marayika Ndanzi. Uwo mumarayika yitwa marayika Ndanzi ngo arangamayira ingenzi zinyuramo. Nibwo koko Yesu Kristo yambwiye ati kirya cuma naco wabonye gishinzwe mwa rurya runogo gikoreshwa n'umudayimoni witwa dayimoni mutikizi. Akora amasaha 28 kuri 28. Ti ntajyaga agoheka, tarasi itorero ry'Imana. Ti kandi dayimoni mutikizi ararasa. Ti ntabaze umwami ngo urafata umukozi w'Imana, ntabaze ngo umwami urafata umukristo, ntabaze ngo umwami ufata mwungira, apfa kurasa. Narabariwe naje guhagarika umutima koko. Maze guhagarika umutima Yesu Kristo yarambwiye ati ntuhagarike umutima, ti kuko nanjye narohereje marayika yitwa marayika Ntinzo, ti kugira azaje abakingira irya myambi ntizabafate. Umuntu binanirwa kwakingira
ni umuntu atakaje ibi bigwanisho uko ari bibiri. Ikigwanisho ca mbere ni ikigwanisho co gusenga, ikigwanisho ca kabiri ni ikigwanisho co koga mu maraso ya Yesu Kristo. Rero ivyo bigwanisho uko ari bibiri, iyo umuntu abitakaje iyo myambi iramufata, ariko iyo bizigamye iyo myambi ntigufata. Narabariwe ngo iyo umuntu amaze kuraswa uwo mwambi umaze kumufata ngo ahitira yumva, kuko ngo haba harimo ubumara bukomeye cyane muri iyo myambi, ngo ahitira yumva buriya amahoro aho abandi bayafitiye, ari mu itorero akumva nta mahoro afite, atahora akora ibyaha agatangira kubikora, niba atahora ari umusambanyi agatangira gukora ibyaha by'ubusambanyi, atahora yiba akiba, yego agakora ibyaha nyine akicana. Rero Yesu Kristo yarambwiye ati igikurikiraho ni ukumuhagarika. Twamaze kumuhagarika, Shitani we waba afite intumbero yo kugira azasha amusohora, agenda amuzerereze mu by'isi, yanduruka mwicireyo n'ubugingo bwiwe bwibagiranywe, arangirize mu byaha. Narabariwe ngo ni naco gihe Shitani asharungika yohereza dayimoni magambo agakorera mu itorero mu bantu batararama. Yesu Kristo yarambwiye ngo harya mu itorero muhari muri imice ibiri, hari abantu bamaze kurama, hari n'abandi abantu batararama. Rero abantu batararama batangira kuvuga amagambo menshi, none se ko kanaka yari yizigiwe, none se ko kanaka yari umukozi w'Imana yakora imirimo iyi, buriya yakora icaha kingana kuriya, kanaka ko yari umuririmbyi yashobora kugwa mu busambanyi. Tabona abantu baba batararama, mu itorero hakaba amagambo menshi cyane kubwo umuntu yarashwe. Tariko abantu bamaze kurama bazi ko turi mu rugamba kandi turaswa, bafata umwanya wo gusengera kanaka yarashwe, bakinginga Imana, bakavuga ati Mwami Yesu umufatisha umugozi w'urukundo, kanaka ntazagenda kuzerera mu isi, timufatisha umugozi w'urukundo agume mu itorero ryawe. Buriya amasengesho yaba arimo gusengera umuntu ngo agume mu itorero, tayo masengesho ndayahesha agaciro. Buriya kanaka ndamufatisha umugozi w'urukundo akaguma mu itorero, hama amaze kuguma mu itorero akazatunganya, akatura neza, agatunganya, akongera kwitwa umukristo mwiza ari mu rugendo rujya mu ijuru. Uzambwirire abantu bajyaga basengera umuntu yarashwe, igihe nikigera muzamwambikirwa igitsibo gikozwe mu zahabu ziramuye. Ubwo rero nagire nkomeza abantu mujya musengera umuntu yarashwe, igihe nikigera muzamwambikirwa igitsibo gikozwe mu zahabu ziramuye, muzabihemberwa. Yesu abitugabire, abiduhe nanjye abime. Yego pe. Hama nibwo ibyico cuma Yesu Kristo yabigarukirije ngaho. Nibwo rero twagiye gukata marayika ndanzi tumusiga ngaho yicaye, yabwiye marayika ngenzi iti Tamari muheze kumutembereza iyo mu ijuru, kuko umuheje ngaho kumutembereza aho yahava hahamuka. Nibwo twaje gukata kuriya, dukase twaje kubona, naje kubona hirya hari ururembo rubigwirabura, harimo abantu batangira kumpamagara, abantu bazigiye amaboko, hari umwijima ntiwashobora kubona umuntu neza visage. Naje kubona mu mwijima batangira bahamagara ngo muzane Tamari, n'utuboko tuzigiye, twazigiye cyane kuko tuboko tunanze. Hama marayika twari kumwe ngenzi arababwira ati Tamari si uwanyu. Inshuro zitatu batatse, inshuro zitatu nawe abishyura inshuro zitatu, ati Tamari si uwanyu. Nibwo abo bantu
Yesu Kristo yarambwiye ati barya abantu ni abantu muba mwarabanye mutuye ahantu hamwe, wenda nko muri karitsiye imwe mu gacimbiri kamwe, hama bagapfa bagapfira mu byaha bakarangiriza mu byaha, buriya rero baba baseserejwe n'imibabaro, bakubonye uri ingenzi hita baba batekereza ngo uraje mufatanye imibabaro, niyo mpamvu wumva baguhamagara. Nibwo ko kabo twagiye kubasiga ngaho, turakomeza turagenda. Tumaze kugenda twaragiye tugera ku mihanda ibiri, hariho uruhanda rumwe urudugo ruhagaze gutya, n'akandi agahanda kagenda gakata izinguzingu kari munsi y'urwo rudugo koko rwari ruhagaze gakata izinguzingu. Marayika tuhageze yaje kumbwira, arambwira ngo Tamari, ngo ubu harageze ko wihitiramo. Nari ngifite ka karangamuntu gutya, hama marayika yaje gukamangana, ntabwo nasubiye kumubona. Maze kubura marayika nakomeje guhagarara ngaho nako karangamuntu. Akugwa rudugo nta maherezo yago najyaga mbona ngo ruherera aha. Mwako kizinguzinga ko gahanda kizinguzingu nako byanteye urujijo, ndavuga ati ninyura mwaka kizinguzingu ndahava ndimo kuzenguka nshikira hanyene narindi. Nibwo naje kuvuga ati reka nyure kugwa rudugo nubwo ntabona aho rurangirira, ariko shengero ry'Imana mubyumve neza, abakristo mwese muzakumva ubu buhamya mubyumve neza, ntabwo ari nge wihitiyemo, ni mpwemu yera yamitiyemo. Ego pe. Nibwo naje kunyura kugwa rudugo, ndarunyuraho ntabona amaherezo yaho ruza kurangirira. Maze kurunyuraho naje kuzamuka, ndazamuka ngera hagati na hagati, numva imbaraga ziraheze, gukomeza imbere biranga, nkumva umenga natemba nkasubira inyuma. Nibwo naje kwibuka ko abakozi b'Imana bajyaga batwigisha ngo ko mpwemu yera ari umufasha, mpwemu yera ko ari amababa, kandi mpwemu yera ko ari motere. Nibwo naje kuririmba iya ndirimbo igitero kimwe ni kantike muri ziga za tumushime. Igitero kimwe cy'irya ndirimbo ivuga ngo mwimuwe mufasha wacu ndamusinzwe n'urupfu, shize ku nkombe y'uruzi ngatakishwa n'ubwoba nti mbega ndarujabukane, fasha kubw'amaraso umamagara uti ngwino aho naguteguriye. Naje kuririmba icyo gitero kimwe cyonyine, maze kukirangiza mpwemu yera yaje kunzamura anshitsaho kwa rudugo ruherera, sinongeye gukoresha imbaraga zanjye mu kuduga. Maze kuhagera gatoya nagire menyesha abakristo, uyu munsi abakozi b'Imana barasemerera ngo mwuzure mpwemu yera, ngo musabe mpwemu yera, abantu bakabifata ibisanzwe. Ariko nagire ndababwire hazagera igihe utuzuye mpwemu yera, habe ahantu utarengana, bisabe yuko usubira inyuma urugendo rute, ariko wuzuye mpwemu yera uzakomeza azakurongora gushitse kure y'urugendo rwawe nk'uko nanjye yaje kunzamura. Yesu nabahezagire. Nibwo rero nzamuye yangejeje ahubwo rudugo ruherera, naje kusanga marayika ariho yandindiriye ku nzira ko kumeze neza. Sanga marayika ntihagaze, arambwira ngo Tamari, ngo dukomeze twige. Yego. Yaje kumfata ukuboko ngo dukomeze twige, tubandanya gutya. Hama tukibandanije ngo abandanye aje kunyigisha, nibwo naje kumva umwana ushakisha ibinini. Marayika mitamusezera, arambaza ati none se Tamari usubiye inyuma? Ati yego subiye inyuma. Arambwira ati uze kubanguka ntuntindishe ku isaha, tubandanye twige, kandi tuza kuza wikiranuye
twa tugambo mujyaga muganira na barumuna bawe. Yego rero naje kubona ndyamye ku gitanda nari ndyamye, ariko duhurirana n'umwana murumuna wanjye yitwa Rebeka ashakisha ibinini. Ndamubaza ati ese urashaka ibinini? Yego. Ndamubwira ati ni wihe paracetamol, kuko icyatumye nsezera marayika nibutse ko harimo ibinini vya kinine. Ndavuga ati uwo mwana nabifata biramwirahira atarivuza. Nibwo rero naje kugaruka ndamubwira ati Rebeka wihe paracetamol, ti ntuntu vya kinine vyakwirahira utarivuza, ti kandi mbabarira. Ndamubwira ati mamagarira na mama musaba imbabazi. Yaje kugenda guhamagara mama arira. Mama yaje kuza nawe ndamubwira ati mama mbabarira. Mama uwo mwanya yaje kubona ko ibintu bikomeye, arazana ibiryo ngo mfungure. Naje gufungura koko mwereka yuko turi kumwe, ariko mfungura vuba kugira ntanitindisha marayika twari kumwe. Naje gufungura ndarangiza hama nongira kuryama. Maze kuryama naje kongera kubona nyura muri ka gahanda twanyuramo na marayika mbere aje kuntora. Ndakanyuramo ndirukanga cyane, ngeze imbere nka hariya naje kubona umuntu wambaye imyenda yera. Ntangira kwishima mu mutima ati dore marayika yaje kuntegera. Uko ndamwegereza nkabona imyenda yiwe ntiyera nk'iya marayika mwiza twari kumwe. Nkabona imyenda yiwe iri mu birabaguye, ibintu bisiba sibye. Maze kumushikira yaje guhitira amfata atamuwe, amfata aramboha ibiziriko ku maguru. Hama numva n'uw'inyuma arambosha amfatira amaboko inyuma kuriya ambohera amaboko inyuma. Nibwo naje kubona ko atari marayika mwiza twari kumwe. Baje kumfata uri imbere yavuga ngo waruducitse sha waruducitse, n'uw'inyuma nkumva asakuza uko ngo waruducitse sha waruducitse. Bamaze kumboha maze kubona ko tisi marayika mwiza twari kumwe, naje gutakamba ati Yesu ntabara. Naje kubona umuriro utibuka uva hejuru yaho nari mpagaze. Ibyo biziriko byo ku maguru uhita ubicamo kubiri gutyo biratandukana, n'inyuma numva ndabohotse n'ivy'inyuma birabohoka. Hama ngihagaze aho gwahitiye gwiruka kuriya n'ubwo inyuma umanza gwiruka ukoko k'inyuma. Ngihagaze aho ngaho naje kubona kongera kuza rugwihuse ngo gongere kuza kumboha. Nibwo koko rukiza ngo runshikire. Nibwo koko naje kubona inkota ikarishe, inkota ivuye hejuru hamwe hava wa muriro. Mbona uruciye izosi riratarika, kuko mbona n'umukirambo n'umurambo ratarika rutaka ngo ayiwe, n'ubwo inyuma numva ngo ayiwe. Yesu Kristo yarambwiye ati Tamari bajya n'abadayimoni, tujya aturuka imbere akagutega, tujya aturuka imbere yitwa dayimoni mutezi, tujya nawe wumvite aturuka inyuma yitwa dayimoni mwice. Tibakorana n'abadayimoni babiri, ti dayimoni mutezi araturuka imbere akagutega umutego, wamara kuwugwamo dayimoni mwice ahita kwica ntampuwe. Ubwo koko abo badayimoni nuko bajyaga bakorana. Ngihagaze aho ngaho naje gutekereza ati none si ibi bintu birimo kumbaho nibiki. Nibwo naje kubona ikiganza ciza gitangaza. Ico kiganza gihita gifata ukuboko kwanjye kiranzamuza mu mbaraga shakoko, kingeza hamwe naringeze marayika twari tugeze hejuru ya wa musozi ngo tubandanye twige. Muga maze kuhagira naje guhigunza mukije ndamubura. Maze kumubura naje gushakisha na marayika, nawe ndamubura marayika ngenzi. Mwigisha yari yambwiye ngo sindamutindishe ku masaha. Ubwo koko maze kumubura naje gutekereza ati none se marayika ari hehe? Uja mu ijuru hariho inzira inyuri iburyo,
inzira inyura iburyo uba uri ko winjira mu ijuru koko. Rero hacagamo urukuta, kw'iyo nzira twari tugezemo hacagamo urukuta, hariho urukuta rugenda uko, hirya y'urwo rukuta nka hariya hariho akarembo hirya y'urwo rukuta. Naje gutekereza ati sinakomeza mw'iyi twari tubandanije na marayika, tiwasanga marayika ari hariya, tiyaba yinjiriye hariya. Ndavuga ati hinga nje kumurebayo. Naje kuko kwirukanga cyane, ndiruka ndazenguka ngenda kunyura mu ako karembo inyuma y'urukuta. Maze kurenga ako karembo ninjiye uko inyuma y'urukuta, naje gusanga y'ubundi mu marayika. Ntangira kunezerwa cyane, wasanga ari marayika mwiza twari kumwe, ariko naje gusanga atari we. Maze kumushikira nkitamaje ngo ndamushikire aho akorera, yari yegamiye aho akorera nk'uku afite urupapuro mu ntoki. Naje kubona yitegereza urupapuro yari afite, arasoma amazina. Yaje kubona ko ndi ingenzi yayobye. Hama koko maze kumushikira, naje kubona nta munezero aba afite, n'umumarayika yashishwe. Naje kubona anyitegereza cyane, yahitiye afata nta magambo ambajije, nta jambo na rimwe yigeze ambaza. Ahitira amfata, mbona aruguruye akarembo, yugurura hasi arakwega hose koko. Ni nk'uko wabona umenga harateze neza, hari sima nyene hose, ariko uburyo yugururanya akarembo nabonye akwega gutya. Akweze mbona hariho umuryango, hasi hariho ikinogo. Hanyuma shanshurikamo, nza kubona ibiryo narindimo kurira kuri ya sahani, ku isahani ibiryo mama yari yampaye ngo fungure. Naje kwibuka yuko natindije marayika ku isaha. Ndavuga ati mwami Yesu mbabarira cyane, tinatindije marayika ku isaha, tumparire utamparuriye, amen. Kuko natahuye ko ibyo biryo mbonye ku isaha nari byo byatumye nshegwa, bikankoresha amakosa. Nibwo koko ndangije gusenga, yaje ankuramo, arankuramo koko arankwega, arambwira ati care hajya. Hariho intebe nziza yera hirya uko, niyo yambwiye ati care hajya. Naje kugendanisha ku iyo ntebe nziza koko ambwiye nishareho. Maze kwicaraho naratuje, hashize nk'iminota 3 nibwo naje kumubwira impande yanjye nk'uko hariho urugi. Ndamubwira ati nyugururira nje kureba ibiri ngaho. Nashakaga kureba ko marayika mwiza twari kumwe yaba ari yari. Arambwira ngo ndamubwira ati nyugururira ngenda kureba ibiri ngaho. Arambwira to nayo mubwiye gatatu, anyishura uko yarakaye koko. Ndavuga ati uyu mumarayika yarashishwe, tihinga ntuze. Naje kwishara ntujije neza. Hama koko naje kubona akandi gasore kaza kirukanga cyane, kanyura hamwe ndanyura muri ya rembo, kaza kirukanga kagana aho turi. Ako gasore ugereranije kari gafite nk'imyaka nka 20, karakayabaga koko, karirukanga cyane. Kamaze kuza gatamaje, nje nkiyashika nta kintu yambarije, ariko koko yahitiye akabaza ati none se wewe ujehe? Nako kaje kumwishura ati njewe ngo nje ngaho ngo mu ijuru. Hama karamushikiriye, asharaga hariste tehe ni wirondera izina rwa rupapuro. Koko yarabona ko kaje guhanwa, nyaguhanwa. Tehe ni wirondera izina. Naje kubona gatangira karasoma kurwo rupapuro, karirondera irya mbere karibura, karirondera n'irya kabiri karibura, karirondera n'irya gatatu karibura. Kamaze kwibura nibwo yaje kukabaza ti none se wewe ukiri mu gihugu c'ingenzi, ni yihe mirimo waba warakoze yakwemerera yatuma wemererwa kuza ngaha?
nako kaje gutangira kudondora imirimo kakoze, karamubwira ati ngiye mbere nahora ndumukizwa, ti koko w'umukristo, ti kandi nari umuririmbyi ndanuzuye mpwemu yera, tariko nyuma naje gusinata kuri mpwemu yera arigendera, ti naje kugenda guhimba imiziki, gusohoza imiziki, ti kandi nari n'umusambanyi. Nibwo yaje kukabwira ati rero ngaha nta basambanyi bajyaga bahaza, tihinga nkwerekeye abasambanyi bajya. Nje mu kumpana yari yampannye yuguruye akarembo k'iburyo, ariko uwo musore mu kumuhana kubera ko yaraje guhanwa nyaguhanwa, naje kubona yugurura kandi akarembo k'ibumoso, arakwega kwa kundi koko yakwega hari ikintu koko kihugaye, ukihagenda ubona hateze neza ataho washobora gucokera. Uburyo agikwegamwo nabonye ari uburyo butangaje, yaje gukwega koko mbona habonetse urundi rurembo runogo ko kashara gafata, tingwino nkwereke iyo abasambanyi bajya. Mbona aragafashe akajugunyayo, watampuwe aragata koko, amaze kugatayo kararangiriyeyo nyene karagenda. Arampamagara ati Tamari, tingwino nkwereke. Naje kuva kuri ya ntebe nari nicayeho, aranzana, yaje kumfata gutya aha koko ngaha kwizosi, aranyunamika aranyereka, tingwino nkwereke iyo mutaye. Afashe ukanyunamitse, naje kubona iyo mutaye ari kure cyane, kaguye ku cuma, kicaye ku cuma giforomye nk'imeza gitukura. Munsi yako naje kubona hari abadayimoni bagera ku 10 bafite ubukero, batangira kumuzura inzara zo ku maguru, bamuzura inzara zo ku maguru, nkabona amaraso ajojotera iyo abo badayimoni bari. Hama marayika arambwira ati Tamari, ti hariya iyo ugiyeyo, ti hari ibyo abadayimoni baba bakugirira ukirindiriye igihano c'imperuka, ti buriya aracategereje igihano c'imperuka. Kandi n'ahantu hari urwamo rwishi uguma wumva urwamo, nta jambo rizima wakumva ngo wavuze ukuntu urwamo gusa. Marayika rero yaje kugara, arugara ko karimba, arongera aragafunga neza, hongera gusubira ari hazima, nkaho umenga wahatemberera nta rembo rihari. Yego, yaje kumbwira ati komeza wicare hajya. Naje gukomeza ndagenda ndisharaho, ndice ku iyo ntebe. Naje kubona abamama bashika kuri 5 baje kudukinga nka tujya batwara ko abamama muri maternité. Nibwo koko uwari imbere yari yangiritse isura, byarasa nuko yaba yakoze impanuka. Nibwo uwari imbere marayika aramubaza ngo none se wewe ujehe? Nawe akamwishura ngo nje ngaho. Nkabona uko marayika avuga, uwo mumama nawe asohoye ijambo avuga, nkabona umubiri wiyegeranya nk'uku uko yasohora ijambo, umenga yagarura isura nzima kugira bavugane imbona nkubone. Babonana baraba mama 5. Abo bamama ntabwo nashoboye gukurikirana ivyabo, ariko nabo wamanza barahanywe kuko ntitwasubiye guhura igihe cyose namaze nigishwa. Rero marayika yaciye ambwira ati Tamari, ngwino nkwereke aho unyura. Nje wa muryango namubwira ati nyuremo ngaha mu kuboko kw'iburyo, yaciye anyuza mu wundi muryango, gutyo unyura muri rwa rukuta. Arambwira ati nyura hangaha. Maze kuhanyura nashikiye kuri hahandi wa muhanda twari tugezeho na marayika ngenzi. Marayika ngenzi nasanze yaje kuntegera, ntabwo yambajije amagambo menshi, ntabwo yajyaga ambaza ngo ko wacerejwe niki, oya. Yaje kumbwira ati Tamari, dukomeze twige. Ndamubwira ati yego pe. Arambwira ati ahantu tugiye kwinjira, ti n'ahantu abo uhasanga urabasuhuza amahoro, ti nabo barajya kukwakiriza indirimbo. Yego pe. Nibwo koko twaje kwinjira, turinjira kuriya
twinjirira ahantu hari inyubakwa nziza nyene, inyubakwa yera pe. Nibwo tumaze kwinjira twahasanze abamarayika, naje kubasuhuza amahoro nabo banyakiriza indirimbo. Naje gutangazwa n'ukuntu baririmba, n'abamarayika benshi ariko baririmba amajwi yabo numvaga umenga ni ijwi rimwe. Ndabwira marayika ati gose bararirimba neza. Marayika nawe aranyishura ati yego pe, tiyo ni korale y'urukundo. Ariko Yesu Kristo yagiye kubama kubuhamya yego ubusobanuro burenze, arambwira ati Tamari, nkuko marayika yakubwiye yuko ari korale y'urukundo, ti nivy'ukuri bajya n'abamarayika b'urukundo, ni korale y'abamarayika b'urukundo. Ti buriya nubwo ubona barimo kuririmba ari benshi, ti birasa nuko haba hariko haririmba umumarayika umwe, ti kuko ni korale itagira amacakubiri. Ti rero nugera mu gihugu c'ingenzi tuzambwirira abakristo, ti hari abakristo bakora umurimo buzuye amacakubiri, hari abakozi b'Imana bakora umurimo buzuye amacakubiri, hari abasenzi basenga buzuye amacakubiri. Tuzabambwirire tijuru rihari ni ijuru ryera, ryiteguye kuzakwakira abantu bejejwe batagira amacakubiri. Ti koko uzababwire ti gihe naremye umuntu umwe, ntabwo naremye abantu babiri. Ti rero niteguye kuzakwakira abantu bejejwe, abantu b'urukundo. Buriya shengero ry'Imana umuntu wese niwe yakwisuzuma. Abakristo muri mu rugendo rujya mu ijuru, umuntu wese niwe yakwisuzuma. Uko ukorera Imana niwe wabimenya namwo n'Imana yawe. Ubwo rero umuntu wese yisuzume koko. Yego pe, abo bamarayika barabambere koko, zari korale zitatu zitonze gutyo. Twageze kuri korale igira kabiri, yari korale nabo naje kubasuhuza amahoro banyakiriza indirimbo ko kiryoshe. Iyo korale igira kabiri barambwiye, marayika yarambwiye ngo ni korale yitwa korale y'umunezero. Korale igira gatatu nayo zari zitonze uko ari zitatu, yarambwiye ngo ni korale y'ivyizigiro. Narabasuhuje uku baranyakiriza indirimbo. Korale y'umunezero yamana umunezero ngo kwizabona ingenzi, korale y'ivyizigiro ngo yamana ivyizigiro kwizabona ingenzi. Izo uko ari zitatu zagenda uko, twaje gukata gutya dukata kuriya hari izindi zitatu. Izo zindi zitatu yari korale igira kane. Korale igira kane ni korale yo gusenga. Koko narabasuhuza nabo bakanyakiriza indirimbo. Nibwo koko urenganye ni korale nziza nakunze. Urenganye basigara bagusengera ngo ibyo uzakwiga byose ntihazagire na kimwe kizagutakarana ngo wibagirwe, kugira ngo nusubira mu gihugu c'ingenzi uzashikiriza ingenzi ibintu bikwiye neza. Rero baransengeye, Yesu abampezagirire cyane. Korale igira gatanu ni korale y'umuco. Korale y'umuco nayo narayisuhuje inyakiriza indirimbo. Urenganye basigara bakumurikira ngo hanyure habona. Korale igira gatandatu ni korale y'ukwizera, ngo bamana ukwizera ko bazabona ingenzi. Yego nizo uko ari zitandatu. Nibwo koko marayika naje kumubwira ati none uranyereka Tamari. Najyaga nsoma amateka ya Tamari muri Bible, nkifuza kumenya amaherezo ya Tamari. Ti none si Tamari yaba yarangije neza amaherezo yiwe n'amaki. Rero naje kubwira marayika ati uraza kunyereka Tamari. Turanyereka Tamari umuhizi. Marayika arambwira ngo Tamari, ngo ndaza kugushikiriza umwigisha mukuru. Tuwo mwigisha azakwigisha byinshi cyane, kandi n'ibyo utatahuye mu ishuri ndakwigishije tuzamubaze azabigusubiriramo.
ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 amajana 84 amajana 981 68 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi, izina rya Yesu rirusheho guhabwa icyubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera.